Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kakenhuni lekai jong Lamare sports na kanong ba Shalong kala Pynbam kaput dakat gol lanod ya kakenhuni lekai jong PSA Guwahati ha kajing lekai kabalay jong kalumpong lekai football invitation knockout football tournament arhajar arpu ardu arpulay ya kabala penlong dengan New Nnsscc Sports Social and Cultural Club. Lingba kani kajing yo ban thap hadu khatway teligi gol Lamare SC kala yo ban Korea kajing job badrung sya ka quarter final katay kalumpong. Amla abandan ba katay kajing lekai kalapan kathang man siya mi gibabuan ki pat ba nong petkay ki badan ya kajing ang nuot ba katay kajing lekai hapring kitay ki atli ki team kan long ka ba itanan handay katay kajing lekai na do basdang jong ka kelas step hadu bakut no jong ka kelamien kala long ka ba no siliang ha katay kasngi ya kana man of the match layo ban kurda open bahasuting na Lamare SC. 장어! 잠깐 미안! 한 번에